Reka nongere nguhereze ikaze kuri YouTube channel ndetse hano kwifuriza ibihe byiza no kugubwa neza aho uherereye hose, we tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru aba agezweho hirya no hino, yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mwanya rero ndagira ngo unyemerere tugaruke kwa aya makuru ari kuvugwa hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko muri siporo. Muri siporo nta yindi nkuru ihari, nta wundi uri kugarukaho, by'umwihariko ni umuzamu w'ikipe ya Rayon Sport, akaba n'umuzamu w'ikipe y'igihugu Amavubi Kwizera Olivier. Abanyarwanda benshi ndetse bamaze kwemeza yuko Kwizera Olivier ari umuzamu wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda badaciye ku ruhande, nk'uko bizwi neza ku isi ko uyu mwaka turimo umuzamu wa mbere ku isi ari Martinez udakira ikipe y'igihugu ya Argentine. N'aha ngaha mu Rwanda umuzamu wa mbere byemezwa neza yuko ari uwa mbere badaciye ku ruhande ni Kwizera Olivier udakira ikipe ya Rayon Sport, akaba adakira n'ikipe y'igihugu Amavubi. Reka turebe ubundi uyu Kwizera Olivier ni ibiki biri kumuvugwaho ubu ngubu. Imbarwa mugeze ku YouTube channel, kora subscribe hanyuma tubane mu iki kiganiro. Uyu Kwizera Olivier rero nk'uko mubizi mu mikino imaze iminsi baya FIFA series yashimiwe nk'umuzamu wa mbere, ngira ngo mwarabibonye yahawe igihembo. Uyu Kwizera Olivier nubwo bimeze cyangwa gutya, umutoza w'Amavubi Stéphane Constantine, amakuru avugwa mu mikino ya FIFA series, umukinnyi Olivier Kwizera cyangwa se Gishweka hari ibyamuvuzweho cyangwa se ibyamuranze, ariko nabwo hakaba hari ibyo batahuje n'umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi. Nabyo reka tubanze tubigarukeho mbere na mbere yuko twinjira mu iki kiganiro, turebera hamwe buri kimwe tugaruka ku mpande uyu Kwizera Olivier ari kuvugwamo, ngira ngo mbere yuko aza gukina uyu mukino cyangwa se mu irushanwa rya FIFA series, ngira ngo ni ibintu mwumvishe cyangwa se byagarutsweho yuko atari yanatumiwe mu ikipe y'igihugu. Ibyo byo mwarabisobanukiwe neza ndetse n'uburyo byaje kurangira aje. Nimba utarabashije kuba wabyumva, winjire kuri YouTube channel urebe ikiganiro twakoze cyabanjirije iki ngiki, turebera hamwe impamvu atari yatumiwe ndetse n'uburyo byaje kurangira aje mu ikipe y'igihugu Amavubi agakina umukino wa FIFA series, ndetse bikaba nanamwongereye izina agakora n'ibitarigeze bikorwa n'abandi bazamu banga mu gihugu cy'u Rwanda, bigatuma ndetse ahita aba umuzamu wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda buri umwe wese ashimangira akemeza adaciye ku ruhande. Uyu Kwizera Olivier rero nubwo byagenze gutya akaba yarakinnye uyu mukino wa FIFA series akitwara neza nk'umuzamu wa mbere cyangwa se w'uyu mwaka tunarimo, uyu Kwizera Olivier ntiyumvikanye n'umutoza w'Amavubi Stéphane Constantine. Ni iki batumvikanyeho? Uyu Kwizera Olivier amakosa yagiye akora yabujijwe n'umutoza bakaba batarayumvikanyeho, harimo nko kudegaza balo, kudegaja umupira, ndetse kuba ibi ngibi yarabikoze, kudegaja balo ntitange umusaruro. Ibi ngibi Stéphane Constantine ni ibintu yari yabanje kumwiyama kare. Uyu ni umukino wa mbere Amavubi yakinnye uyu Olivier babigarutseho, ndetse umutoza w'Amavubi akomeza kubimwiyama cyane, ariko uyu Kwizera Olivier ni ibintu bimurimo indani we, ndetse yabikoraga akurikije we uko abishaka. Umutoza w'Amavubi ibi ngibi ni ibintu batahabanyeho, batumvikanyeho neza, gusa nubwo yabikoraga gutya nta makosa ya danje byabyaye, n'ubundi ntabwo byatumye Amavubi adatsinda, ndetse n'intsinzi buriya akenshi y'ikipe ahanini usanga n'umuzamu aba yabigizemo uruhare. Kwizera Olivier yitwaye neza cyane ku buryo igikombe ikipe y'igihugu Amavubi yatwaye mu irushanwa rya FIFA series twavuga yuko bagikesha uyu Olivier cyangwa se Gishweka. Ikindi ntiyumvikanye na staff tekinike y'Amavubi, nabyo ni ibintu muzi cyangwa se ni ibyagarutsweho. Uyu perezida w'Amavubi nabwo rwose ntabwo bahujeho. Ikindi rero nabwo twavuga yuko uyu Kwizera Olivier kitagenze neza, perezida wa FIFA suri gatoya hano ngaha. Ikindi kiri ku uyu mwanya wa gatanu, perezida wa FIFA yashimye bikomeye cyane, ndetse yongera gutanga icyizere ku banyarwanda kuri Kwizera Olivier bitewe n'ibyo yakoreze muri uyu mukino, ndetse nabyo byashimangiye neza yuko ari umuzamu wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda, buri umwe wese akabihamya. Hano ngaha ku isi
ngira ngo hari abantu bagiye bakora amateka ndetse na n'uyu munsi wa none iyo rwose batambuka si ngombwa ko bavuga ibikorwa byabo birivugira, nk'uwo bita Martinez umuzamu wa mbere ku isi atagira ikipe y'igihugu ya Argentine, ibikorwa bye birivugira. Uyu Kwizera Olivier nawe ni uko nguko bimeze, nawe rero bitewe n'imyitwarire yagaragaje muri uyu mukino wahuje ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'aya makipe abiri Amavubi yatsinze, ibikorwa yakozemo ni ibikorwa rwose by'intangarugero, yaritanze bikomeye cyane agaragaza impano yiwe, agaragaza ko abangutse mu byo akora, ibintu akora ari ibimuri mu maraso atari ibyo gushakisha, ibyo byose ni ibyo Kwizera Olivier yagiye agaragaza. Uwo bita Rugaju Rigani, umunyamakuru uzwi cyane mu bijyanye na siporo, nawe yamugarutseho rwose avuga yuko Kwizera Olivier afite icyo bita comeback, abandi bazamu benshi bo mu Rwanda badafite uyu muzamu Kwizera Olivier arihariye mu byo akora, ibyo akora ni ibintu atanyura hirya no hino ku ruhande, ahubwo ari ibintu bimuri mu maraso yiwe nk'uko byagiye bishimangirwa. Uwo bita Umutesi Scovia rwose nawe yamugarutseho, ngira ngo burya ikintu Scovia avugaho ni ikintu burya aba yarebye neza akacyitegereza neza, ni umunyamakuru uzi gusesengura by'umwihariko amakuru. Scovia rero nawe yagarutse kuri Kwizera Olivier avuga yuko ari umuzamu w'icyitegererezo ku bandi bazamu bose b'aha ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Kwizera Olivier igikombe rero cyatwawe n'ikipe y'igihugu Amavubi, twavuga yuko ari we cyakeshejwe, ndetse nawe akaba yarahawe n'igihembo cy'umuzamu witwaye neza mu irushanwa rya FIFA Series. Rero nawe duhure muri comment usiga igitekerezo kimwe ndetse ugira n'icyo uvuga kuri Kwizera Olivier umuzamu w'ikipe y'igihugu Amavubi. Kora subscribe kugira ngo uze tubana buri munsi mu makuru aba agiye atandukanye bavugwa hirya no hino, habe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu.